Bancada CNRT preocupa construção estrada e está-se tolo dele, também a placa não dificulta fiscalização. Deputado bancada CNRT, Ricardo Batista, e a plenária terça-feira semana nem hateting, companhia implementador construção estrada Tacitolo, o metro Atos Lima ne, lahari quadro hodi hatene data construção, no montante orçamento. A carcolha então quando a estrada Tacitolo, estrada 500 metros de Tacitolo, o estrada destina ainda, mas kita lama mai quando ada ministro obras públicas ou pública kata estrada ne atur remata mai que para lorong de para atur remata mesmo que telah lama mai kareba sudah si orang itu ada problema makanya lama mai estrada ne kita nunca hetan papan de proyek ne papan nasa quadro projeto de clara então companhia será makanya nia osang dira, nia tempo do serviço net sa tempo. Matene companhia makala koi tahu kan imi lo ke tender ne makala tahu la incluir ho buat tidak ka quadro projeto. Baru ni ada laba dan hatenya projeto ne companhia dan makan. Buat disaster makan mus fasil. Tinggal telepon companhia dan makan. Mas ini balik quase tina ainda projeto do ministro até a projeto 500 meter aja papan poin bed lah kan itulah tanya pos sendiri kalau bah proyek 500 meter istilah 500 meter masih abis itu dia katanya atur tenaga kan kata nanti bulan negara itu lebe usuba kan partai gubernur sirbe maka pin pemimpin proyek mah proyek itu tas dulu sebenarnya kan tahu nih papa proyek bagi itu hari itu kita lawan kompania tidak ada makan proses itu nih imos kita mesti bertemu tempo hira kustu hira makan lawan estrada. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuins Guterres, informa reabilitação estrada ne, a rua Fulang Maio tinang rihung rua ronolo racing rua, mas beto janeiro tinang rihung rua ronolo racing tolo, se dá finaliza. Representante povo ne, o governo no companhia implementador, atu hari placa, o de público bele hatene. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post.